Akomanya bro na yehu ama wo gamba wo ganna ba egbeto gatu nye kple wo. Beda akomanya bro na wo ha ba me tore na ba ya ga no mi agboto fi others na wo na ya pa no. Abale ke me de to me na me no pomcho abedu ti kle na pa de ko. Mama aboshi mamaga aboshi shi gale mi agbo kokoko. Alba ba mi no forget mi apa de ko no. Pre Kristo to fo susu. Kure mi apa de ko no. Leke wo fo susu bu na wo. Ye mi o ba wo aro mi de ko no me no la wa. Leke mi ko mi apa subo alwa. Leke mi ko mi apa ma wo subo leke wo cho hele. Mama ikele mi gba bale ke mo dungo bule na ye nye. Mama ga Abotsitsie chukle ko. Mama mi do reason. Tọ́jú mọ́ fún reason náà ni. Akpe egba mama mi dibe mi akpo mi apa dekonu voa dekonu pakparo nya amagbe. Meje mi ajego ma ala be le eva wo pe dekonu alo mi atogbu pe nu nya ma wo nya mi be amagbe wo je be wacho da do na wo do ki wo de susu mata zigeda wo mo fa na klo pa amagbe wo. Manya mi be amagbe wo do motore ka nye jugbe gba na lo jugba le. Jugba na meje ma bi be amagbe ya de. Mo ka mi atogbu zene to mi ye doka wo togbu wo dana klo amagbe yo. Tọ́jú mọ́ dá pẹ́ dáná yẹn gbọ́dọ̀ ní jọjọ mọ́. Ọ̀gá bí ẹ ṣe àrèké yẹn kọ́ga kò pẹ́ mọ́. Mi lè dẹ̀kọ́ nínú rẹ̀ àṣì èmi ẹ̀yẹ kọ́ ní ìbànyẹ pẹ́. Yóò jọ gbalẹ̀ ẹ̀yẹ àmàtìyàrá ìkẹ́ yọ̀nà dọ̀ jọjọ mọ́ gbẹ́. Jọjọ mọ́ pẹ́ jọgbẹ́mú fíẹ́fíà jọ gbalẹ̀. Lẹ́kẹ́ ní ẹ̀zàgẹ́ àzànṣí àzà ìkẹ́ wò jù. Ako jongbale atugude chima ako jereji anulele mle wazagbe vona no dada jiji ina nyikone jojoma abegbo dodo kokonyini na nyine jojoma awe bena jongbale alo kasoli bamachi ene zama onugogbe ako diwa dubura lenchi jongbale fena jongbale maka ife kuchechia na dodge shidokyo be yekuna adre barale gbogbomo dre kukuoma na ko jogbala ko chacha na sheofu na ko tadi pideji na yina anyima ko na tojui jogbogbo ko jujo awu apama awe be gbogbo mako to dre kan no kukuma adogorale jiola menuve fam Ema nye jogbale pe vanyenye le miatogbu pe ngoli me ke egba mi agere dekonu nto mama menyawe ele dekonu blo me ye no be Kristo to wa enya ame yo nye Kristo to wo blo na zigede be yo dekonu to wa nya ko subo a menye mi ke je ho ama wo ala be nye ji ekuro na ati plepe wo yi nye yo na mami o yo na aziza wo kureto wo tamoso abaleke yo ama wo do iheme anye new dekonu to mi afa subo di do so ple mawo pe nudu anyi la nyigba ejia akpa nkoni ni Mamaga Abotsitsie dade tokumidoli Edem Akorsu dekonu fa subo yinye jojomo gbanto na mawu na subona nkaka na subona yima nya mawu ya do da pasewo manya kenye subo me ta dekonu to mawu nyeta dekonu to nya be mawi enye mawu nyeta wo bro na be mi eje kuro na ati plepe wo leke o to hele mi agbo e akpa amadeke mala gbegbu ye nui ke ma do dzesi fi ke wo dzɔtso ne do dzesi fi ke ne dzɔtso anya be klo dzedze ne subo ƒe gbedodoɖa menye nu vɔ̃ɖi wonye le agbe me nui ta wonye kpi koe nye be dzɔdzɔme ƒe nunyamɔfiatsi ke do tso mía tɔgbuiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo me eklo dzi woyina hafi ebiana nene ƒe nunyamɔfiatsia hã zɔ to evi me eklo dzi mía tɔgbuiwo yina nenema ke mía mamawo na dzi mía dadawo hã eklo dzi ke wogale hafi dzi mi ta klo dzedze ne subo menye nu vɔ̃ɖi wonye o subo ƒe klo dzedze edzɔ tso dzɔdzɔme ke abale ke mi ƒo nu kple ekpewo kple atiwo wo be menyo akpetɔgbi naɖeke mele agbea me ke gbɔgbɔ mele eme nu sia nu yike ko le agbea me nalé kple asi ko wɔɖe vi ne wokɔ gbɔgbɔ le eme eɖo la dze klo ɖi ado gbe ɖa nɛ zikpui dzi mi nɔna anyi ɖo abe ati zikpui kura hã ta dze klo ne ado gbe ɖa nɛ
nui kana bia ado chuma fika bia do ga chuma la jojom na pa no nyamo ke vashu afina jaklura no mangboko ye me goma sesenia va vagele da achikle kpere ke manye nu vola gbegbo e kana wo ntona zira makoma ko mojia ina konko akpe nko na dupi onye nko vo Tebe na masa goma ke fia ba agbatu ya meneva jikosi uko wona nusia mi keji ne kosene ne wi ayi utoto no nene mo lele jojoma mi ma Ogbulo na ha zigedebe nyo de konu to a na nyeku ami juma vo me ige le onu nya kplo onu so soro onu kplo onu goma sesema juma vo kple jifo fia do kwedo le he ya ma afimagere nyamama le nyateƒe me be ekumegbe hã vɔ ŋutɔ drɔ malio ne la gbe ya me vɔ ŋudrɔ ge kumegbe hã vɔ ŋutɔ drɔ malio ne la gbe me ko vɔ ŋudrɔ ho ɖekata ye hadzilawo ko nyagbe ma da ɖi nyatsi o nya yewo kɔ wɔ ha he dzi dziƒofiaɖuƒe mele ekume dziƒofiaɖuƒe mele dziƒo agbe ya me ko dziƒofiaɖuƒe le nenema ke dzomavɔ mea agbe ya me ko le mele dziƒofiaɖuƒe mele kume hã ne wo vɔ le agbe ya mea agbe ya me ko yina vɔ be fetsua xɔ ge le ne wo nyi le agbe ya mea agbe ya me yina fetsua xɔ ge le enyi be fetsua ta dziƒofiaɖuƒe ma agbe me wo le mele kume o lo Mama beda ko manya gblɔ na wo ɖe wo nufefia kple wo numedede wo ta medzi be maɖe asi le ŋuti vɔ hafi maɖe asi le ŋuti wo ame yiwo nye dekɔnumenɔlawo hafi wòzu be Kristo subɔsubɔ kple woƒe nya aɖewo gbɔgblɔ wɔe be wo dodom ɖe dekɔnu maɖaɖoɖo kae le asi na me. akpe medzi be manane eʋevi dzidzi ete nye ŋkake dzidzi na se ɖokui gɔme be dekɔnua nuxɔsi wònye megase beble to emɔ ɖeke dzi yike nasra le wò dekɔnu dzi o ne egbe dekɔnu ko efia be egbe dzi o la ekɔ va anyigba dzi ame dzi le nye ame ƒe dekɔnu dzixɔse ma dzixɔse ma meda akpe manya gblɔ na ame sia ame nenye be nedi be yado kakple mama Abotsitsia ele bena aƒoka ne mama Abotsitsi tso 0248 152200 0248 152200 medi matsɔ gbetɔ se ɖe teƒe ya ne yewoa mawu lɔa egododo le ŋuti eme ne nyo na ame sia ame. Bye bye.